cái tay vì cú lỗ thì phụ cận bề ngoài sai này cả trái quá cô bác cô thì anh em cái này vì họ giang hồ trái lại cả trái giang tìm là sinh lực sản mà cú rồi đã đeo nọ nhá đeo nọ vì số nhà này ít về từ lúc trả là một cái lại cả trái nhà đâu đâu biết đấy à phải đấy rồi hôm bác bao này thì bác bảo cô tôi bây giờ sau nhà mình xí được quá tại mẹ đeo rồi á đeo nên đi để cho mà cái đó cái thì bề ngoài cứ xong rồi đó tôi sẽ chỉ lại quáဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပဒင်မှာတရားအပောက်ကနေသွားမယ်ဆိုတရားမှာသူရဆက်စီသွေးပဲရှိရပါတဲ့လားဆက်စီသွေးပဲရှိရဆိုတော့တရားအပောက်ကနေသွားလို့အဲ့တော့ဒီမှာတွတ်တဲ့နေရာတွေရတယ်ပေါ့ကွာတစ်တွေရအစမကောင်တရားရဲ့ချော်ကန်နော်ဒါမဲ့ထွက်တယ်နော်ဒါမဲ့သူ့အာမကောင်းတဲ့တူရဲ့အမတော့ဘူးအခုဘလို့ပြမလဲဆိုတော့ဒီအခုလိုပဒင်ကြီးပိုင်းဖန်ထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလိုကြီးတော့မဖြစ်နဲ့ကိုတရားပြပြလို့ပဲသူဘေးကတောင်းနေတုံးနေရအရင်အတုံးနေတယ်အဲကြောင့်အတုံးနေလည်းဖြစ်ပါလို့တရားမျိုးပြောချင်ပါတယ်ကဲတိုင်းတို့အားလုံးစိတ်ကြပါနော်